I'm Mamu Aquaba Ediba Xposed Dieso. When you be my limo Elikem Kwame Amega Ena would say meneno na asema abeda yapno so ama wonso ubabe tiebi ewo Xposed Die no Xposed Die de yakacho say no Ghana and beyond inti insem no baby bi atwi kobrema bia no ye bakofa ede ayeden ede abraw sa arewo semin ena atwe abaw ama ubabe tie sa asem we bia na me srew se me srew subscribe emayen na for notification bell ne ye den eto se ne ye posti a on sabaye den ebeka I arewo semin ya abetu kire se Dr. Bia ni dinde simango na so aye shepa adentia wo ye gynaecologist na gynaecologist no ye ka na no nchese wo ye Ghana ni ye Ghana ho semi na ye ka gynaecologist no echese wo no de emba ase ena wo ye de wo ye hu adwuma wa ko hu school wa fam entetiemu na de wo ye no so no de emba ho ase ebetuma ye infection ebetuma ye awo emu nsem ena wo ye den wohwe na Dr. Simangoi na so ayehye papa adentia na kire se ababa wo bi anamaami bia ni dindi kujai oye 35 years old wa worry na wa wo mienu dada na okwakwa wo third one no na doctor fo eka se oh maame we de seni aba no e wo se ye ye C section ye ka C section na nya bibia nya ABCD o na we de C section na ye kire se simply ye operation e de ama maame na operation na ye no Dr. Simango na ye me se wo kotwa maame ensuno baako efiri ehonom na when na wo try na omu ni because why operation obi ye operation wia na won se no ho bedodo no kakra nti mami ya ma ni nduro ama na kofie akotena ase kakra edwodwo no ho na when na empen kakra bi ekomu no na mami yefu ye kese na won se obi ye operation a ni ho hyeda enye den saa bebre iti mami hye ho enhyeda enye den ti ena mami ebia na won fufa nduro kakra nso eja ayawo no koye ya no pressure e dia ne yefu be kese kakra nanso se ne mame yefu ye na ekuso eye kese na ena ne kunu eye sadia oh mame mfa wo enko hospital na mame bebi a wokọ wo ya Dr. Simango eye operation ma no hospital bi a aye 2020 pa ewo ekuro bi so medi odi ebebro hospital no din di CBD specially hospital and maternity ya ka maternity na chese hospital no de omudi akuro and omudi 2020 pa ewo awom because ya free baby hospital and maternity de and otumu se awo papa na ohwehwe de eho na wo be den ubenya no na we na mami ni yefu ya kese na ma ni kunu ya sadia odi ni ko hospital na hospital odi ni ko ye no wodi ni ko hospital ya di mami ko ye no CBD hospital hobium na yede ni ko CBD ani e refer ni say so munim say bia awo no ene de nsem na den aba iti ye refer no to another hospital ye fe no Pariri Rinyata group of hospital omuso no omu hwe wa hu yale na dudu na koni na enye yi a omuso ometeki care no omahwewu yi na we ene yedi mami ekọ Pariyenye Nyawata group of hospital na yedi ni ko honum no na afedie ye treat no na ye treat no na doctor de babo de bet doctor wo treat no no ebe kire se mami eye me se ne nsuno no baako eni won tie wo se ye operation ema no ene ye first operation ye first operation still na mami yare no guso na ye den ekoso nanso yesa ye first operation yes o ye be say ye second one no na fofie anto ata mami eye den efirimu na mami efirimu no na afedie abrante mami ya ye friend no kujai no ni kunu din di David Verhena utumu se edini mu odu papa na so mepe kwan ede abrel na news station ana TV station a cover news yi H Metro na H Metro fo called David Verhena yi wono ene wo mebisa se anya bia de ne ba ya wo yeri efrim na wo kire se David Verhena no
just say me yiri free mu no e ma me nua be ma bi a fe no Jacob Gary Vume attack Parinyata group of hospital no because me yiri ayeden ewu na eba sa no abranti e fe no David Veriana ne say oh munja me nua no because hospital we mu o ka attack omo no oni mu hwe ana oni bibia de den e de fa omo na onim say pass Dr. Simangwa owo CBD hospital no wono ena wakodi me yere ho oyo operation ma me yere ena wakotwa ne intestine da ono no na dwi 9 years hospital ye de me yere eba yi ena ama omo ama me yere ya de efrim enu ti na obe attack hospital no na eho ena Jacob Gary Vume woye ni nua ene David Variema obaya wefirimu kunu no wono so ekire se enye se me sole ye ena me ko attack Pari Vajiwata hospital yo me ko attack hospital ekire se recently ya sa Pari Vajiwata hospital yankasa no se musumu nima me di me relative yi bi eba hanom me di me relative bi ba hanom no omo so ma ye nhwehan ya ama minua ana me relative yi so ayeden afrim na asema ewo ho eno no na ewiasi emu ayeden papa na we ena Pari Janwata for after say abrantie a ni yiri afrim ni nua be mako attack Pari Janwata hospital no wono so yiri no ho ena Pari Janwata for the statement ba about say oh allegation ya abrantie Jacob nyari guvume no e ka no enhyeda enya asem bia eye nokure because bibia eniwa eye den etesa itina ebusuafo asema eta wono no na asema ye bebisa ye wono se ewiasi onyankopon ene boy oba onyankopon ene ehwe ye nso ubebisa wo se asem wei esiwen edin ni hospital din se ye Zimbabwe ni a anka obebubo din ni amana aye de papa ai asem wei esi wo Zimbabwe ekro ai memu aye fe no Dave Wame ai eho ena esiye na asemi esiye no ene wo bi bebisa se inti ye wo brabo yimu no ye nkwa ehye doctor for ensapa because abrabo ya ye boy wo yale a doctor prescribe edrompo e de mawa na edro na ho touch ma ebetumi di wako enkra echi na we no ya ahweye e de ma onipa biara ana doctors fuo biara a wo hwe enipa eyare ebia ntumi nkoye gynaecologist ipe o ebetuma ye wo kra ebia wonya malaria ebia wo koye na doctor ni refi or prescribe ma no akọ prescribe edura etra wo yale na wo yale no na adeya ansema enwo se eba na eden edi abro na asema ewo ho no na medi eden medi abro ebusuafo aha na medimu ebesi aha eye Xposed GH. That's ene yebese shia makramo. Bye bye.